svima, ja sam Džanica i dobrodošli u moj novi video. Danas radimo 6 činjenica o meni, koje ja stvari najviše volim i da počnemo. Prva stvar je pod 1. Kad si započela YouTube? Ja sam započela YouTube pre 1 mjesec i srećna sam zbog toga. I drugo pitanje je, moja omiljena je bila Karmina. Inače ne nosim Karmin, ali kad bi nosila, omiljen je bio crveni. Sljedeće pitanje je, kad si rođena? Ja sam rođena 17. maja 2005. I eto. Drugo pitanje je sad, koji kanal uvek gledaš? Pa, uvek gledam Samir Numanović, taj kanal, a i Anđelu Nađu gledam, to je moj omiljeni video. Moj omiljene. Idem dalje. Prvi video koji sam pogledala je Anđela i Nađa. Prvo sam im uvjela pa sam onda započela. Sljedeće pitanje je, moja omiljena muzika. Pa ja imam, omiljena muzika mi je Ariana Grande pod 1, pod 2 Iggy Azalea, pod 3 Nicki Minaj, pod 4 Rita Ora i pod 5, ne znam kako je 5, Justin Bieber. Ups. I najzadnje pitanje je, koja životinja se plašiš? Sad, ja se plašim većinom životinja, sad ne mogu da im prebrojim, zmiju, koja se još plašim, krpelja, one su mali, oni plaše, miša, veliki pas, na primjer, tako je veliki zubat. Šta još mogu da se plašim? Vuka i tako, to je neke stvari koje su strašne. I eto, to bi bilo to za moj video. Ako vam se sviđa ovaj video, stavljeno ga lajkujte, komentarišite, nešto mi još uvijek nije i mi se idemo na sljedećem videu. Ćao!